Kubor nakaslem jong unongsan hima. Padon kani ka jingpang klam corona. Tenrei hakini ki kendiat singi ngayo ya ka call na ka office jong kani ka tobacco control program jong ka government of Meghalaya ka ba ila khot yenga bat ong ba hakatu ka pustar jong ni udon u secret uba ngi pen i te ngang kamdei daga intention bangan promote u secret rei kalong sibenta hakabia dei bat ka ba ka jingya jong ka firm te ngalabatai kumtai doktor di yang haging sya kat kum ka an jong ka national tobacco control kamlong ban pen i secret ngalaya syai i ba kamlong ngeno haging tmo ban ban advertise lane ban promote u tau secret ngilai hapok firm ngila dathok haging sya aman bawan kipat bagi secret ngila ibek no smoking te i doktor ila ong ila kerpat ba ban nom pendon kamsyu da tu ka pustar ka badon u secret hau ba udi ka tu ka pustar te nak leng jungi ru ngila menjur ya kata te i ong bangin nom pendon kamsyu ya katu nri tu ki baladon ke social media bala lot untuk macam senam te i ong kat bala tingin i kerpat i beri ban nom ya share syu ya katu ka pustar ka badon u secret kenang bukan long kum kata kajing long kan nom dei ka taban promote u secret te menta kasngi ngidon hangne nak menta bangin ngila dachna ka wei ka pustar ka batmai ha ka bangila delete no yo ni u secret bat ngasu haru ban tip shapi ba ngini ban pen i biang ya ka firm khandailat nadu ka ar punriu tarik menta ubenai hapo bijus nama bat ha ka ar tarik pede ngin ya ban ar tarik april ngin sedang men i pede ha galeria nama ka ar punriu tarik ka ni ke galeria kan kamlai te hagalaria yang sedang nadu artarik kan bahabiju senama pedeng yang sedang nadu ke putri jong penai maj pang jong dari jong pelat ya ke pusat mai kembala batai i director and producer jong ka film Kendailat iba komander sang piang bade lu perlok wa lai itu thau lak ang katu hi kare ke ba sungtanat mani don benta ba anu ka jing persang wat kare ke barit yang bahe kasaiso mat ngalu benong ba hadin ba iba komander sang pliang ila khot yang ban yadon rekat aktu ka premier screening apo silong klub mala kum klem labat ya kapur ban ngalu bentuk ya katu ka benta ka pasdang dengan yo pek tang benta ka ba khaddu bat katu ka pengkelai yang ban angut ban yo pek yang ini ngapun yo pasdang nama ngai wat katu ka benta ka bukut ru kimat iba kan ka film ka kta ka kritik jenggot jeng perkhat ke imlang salang haki babun giliang bat nganget skam ba lingba kani ka film ka imlang kasalang jong ka jaj bendriu juni kamtam kendet bendriu bat kalade kapor hi banginya kener laga keti kemon keti kadiang ban senyang sya kani ka benta jong ka imlang kasalang ka bakta madyong ia ka nam ka burom jong ka jaj bendriu juni hi kum kata ka jaj bendriu ka kerpang ke nga ai kublei si kadai ya uba komander sampiang pula sim ya kani kesinjang pula dari kenja mongwe haka trup snap film jong kejat bendriu kasih but i sim ya ka isu kabalong haka kin way very relevant hagi ki puar ki ya di pemerintah ke tang di ini kentin nakit bok kibyan ba iba komander sampiang nang ni smart indang yo ke government tu kijing dia hadin pedeng ngila sedang biang ban penia ya ka firm te wan pada sau corona te kemud ke jing du nong long tang ban up ya ka por kala dei lupa ga jing du nong ma long ka jing songdor jong kene ka pisar na ka por kenang kiu te nrei ke ba kampung san kolong ba ya ke bangila expect ban yo ngim yo dan rei wala kataro ngim das ngo do jingkermen than namar ba kamtam hangini ki por hak ai mun bodong hani por menta kelas sedang kini ka film Kendailat kala nang pau penban mon lung baki social media tengengi scam baki briu kin yo ban wan pat lung ba jo ki media kila report ikui pada ki jingjia ma kila se Kendailat tengengi scam ba kani ka film ro kala nang don linglang melumala ma kala nang yo ano ka total expenditure of pulot ini
Katsan lang. Kasalang gua mentah kan usni peni. Ngatrai artayo Artayo. yon padi kang kasyong ru pada hak respon jong kipai ba tela da ki beriu kidang yaiwan kemud kenang nginang beteng tingim nang ban ong hadu kat no ka respon kan long Karai pila increase ki dua tiket ni nama. Kalau kata ni nak kuno. Nak sahur juga. am kan long gumju namar mencem senam namar ngilapan ya ka special permission naga government te kala ailat bangin di kum sebiju ka balkani si spa senpau badi kini ka syapo ka si spa tingka tekan long pumju katu kador bangin layo permission haus nem baladat makan simpor bangin pan permission biang ni scam kin ngawan baik pak Pat red sekipat nong song song trong beri gấp còn song pha và để sinh nhang được vào đi bị bật bệt thì cái này film đại là te kene ka pustar ka ba di scratch yo te kam don show you scratch nama nang leng jungi nyim kwa hi ban pro nak agane ka kandailat bun sini ki film na kham akum supporting actor lane kum comedian ta gane par kham long yui kham long yui ma kham her hi mai ta ka dau ba kham her ta ki road ta ko wei ba ko hong ni director ta gi la i ga ni ki social media ki la long ba si keren le mata mo tang e kandailat ailat harai ka kham ya don link hi malo malabar kene ka film mur kene ka film ka don link ta ka kom medeka ka jing sneng na benta ba ngia keren ha ka pathai lo mento na kila one page pa ya ka ne ka film kandailat kini i ka jing sha ka lo mento de ka jing mutoi pat ka jing sneng ka jing hikai kumno pan one pai sa ka jing ba man ni ki brio la da di tre ka no kam dan babha ila hi pan nimcha ngam dalak bahawan tatai sepangga film man ong hagan go director tau yang to film mo hagan go kom tharatan director balak batai ketau le fiction ne based on true story ne Doktor Don te gajing sia kani fi ka film kebangang atho hi kadai ka fiction te nrei nongala penuan ke kana ke tampak kidan pada ki kato kani ki jingjia kiba don ya ki jing shisha mendai baro ki jing shisha mut khendiat khensoit namar ba kapor banga ngalik pej ya location ken chef lai lap sha ban ring ngi hapej hagnoi bentar pitip kadai ka public place ngama ban shu le shoot nak shoot untuk hapan permission nak DC hakan no jakangan shoot kat no baje te hai kidon ki por bane por bangalik pej ik tagi jakang ayo i ya ki brio ki bayat hang tu te kidon ki banga penuan kaju iki kato ne ki sin te kamut bagadi barokat kadi true story ndai kidon kene ki benda ki pat ki ba ngawan ra nak banga yo i apa kendai la